إمام نبوي 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبيت عزة تري مسلم أخونا أختن هذا ميريغا أقول من بدر كلي الإمام النووي رحمه الله تعالى جماع كفاوا ساليس حديث كتيرين إمي فهو حديث كشرح أجن هذا مي دارستا نوت مي حديث تا أقول من فتيرغا أقول دنيوين إمام النووي رحمه الله تعالى أصل حقيقتك جماع كربي سالس دي حديث بس فله إنما عربي بهوغا كيا أسلوبك أي سالس دي حديث سالس دين حديث وجيا أي سالس حديث كما أي عربي بهوغا بينن كرا أسلوبه. إنما إمام النووي رحمه الله تعالى فهوغا دين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وداغين مي حديث مثالس دي حديث كتيريان إترو أن حديث إترو كرباني كلفان ودانوني إمام النووي جماع كفا وميوا اس إسلام دين کے اصول تنهمene اساس تنهمene مي مهم حديث كتيريا حديث بس بولتو كتيريا إترو أن حديث إترو كروجا ورفوري همه أديكوت علم رين بلاغن فوني إكوت ميريغا أقول مي شرح كده حديثك فانساس وانا حديث هذا من حديث بس مي أنني عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. الإمام أحمد إكريفانو کے مسند کا میں حدیث بس ولی راکر بنی میں صحابی عبد الله بن بصر رضي الله عنه کے کیبا إكريفانو بدال ونی أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيكلكو میں نبی صلى الله عليه وسلم کے اريح وڈاگن دن نبی فقال: يا رسول الله، اے اللہ کے رسول ہے، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، إسلام دينغا قرمان أنغوا فوا كنتت جينويجي، فباب نتمسك به جامع. كالفان تمن منا تم كيفان بدال دباشي إك كمك جواهك إكمك تم كالفان هفهتانه قدين هفهتانه جامع فريهما إك كمك جواهك كيفان حديث كرباه إنت كيفان حديث كرباني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تباغ دو الله تعالى يا ذكر كرمتي تكبا واشي أبدوس الله تعالى ذكر كرمتيغا تبا هناشي. هذا مي حديث بس ميكو ده كيفان حديث كرباني هذا مي حديث بس فلغا أسلمي أن مرادك إسلام دينك كنتت جينويجي إبوه مرادك إسلام دينك كرمان سنة وجنوا كنتت وجواهك أقول من كتيرين قم مية كبس فرض فس نماذ كرما زكاة جنما روده فما أدي كلدان كان لبيجنوا ميها حجوما أدي إنوم بس إسلام دينك واجب كرفا فوا كم كمك كرمكي كم مكلف جمجة واجب جنوا كم أي اختيار كمنو إهن نماذج එකන්තත්තකුගේ ඊතුරා
den kuramman asamiwa sunne namadutaka sunne rodutaka adi minum ves kantattoge wahaka aslu su'al kureveni ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kodfani kalegfonu ge du Allah Ta'ala ya dhikru kurummati tekbawashi abadus dhikru kurma me nabiyya sallallahu alaihi wasallam me bayan kodfani ade isve dia hadith basfulta ugetereng asi Allah Ta'ala mikura sunne kantatta sawum islam deenage asawa sunne kantatta ginen kura kamga awanama haqiqatuka Allah Ta'ala ge lobi ene libigin dana em hadith ke mennani qudsi hadith basfulge annani inna Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala wahi gurbiya man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb timan ilahu ge wali veriyeka mundagu koffe miha eneya dekola timan ilahu hangurama yulan kurabba fime wali veriyeki Allah birwetiwa taqwa veriwa komme mihekkan adi if wallahu ikurwani wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alayhi timan ilahu ge hadrata emme lobetikam bodogen bani timan ilahu fardu kurevvi jinsun kura sunne kantatege माने कि अल्लाह ताला वनी फर्द नमाज फर्द कुरबा एम इलाह हजरत का लोबेतिकम बोडवेगेंबे सुन्ने नमाज त गीना कुरुं लोबेतिकम बोडवेंबे सदगे कुरुं सुन्ने सदगे कुरुं दिनु लोबेतिकम बोडवेंबे मिगोतन अल्लाह ताला के हजरत का लोबेतिकम बोडवेगेंबा वाहका अद हकीकत का मिकन तत्तक बलाद मस इंगेनी नमाज की एगे जातुगा जिक्र ذکر kurumage tereng himene kam namaz kurumaki wes eke daatuga zikr kurumage tereng himene kam eme kiit qur'anuga Allah Ta'ala Musa alayhi salam wahi kurfa fawani waqimis salata li dhikri tur farbade karen Allah Ta'ala Musa alayhi salam evs faratin mijul nukurwa sida bas wahi kurbi Allah wahi kurwan inni ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni timan ilahu fiyawa haqqogen alqame kurave ehem faratin wa haqqwanta ilahe fa'buduni timan ilaha kare faun alqam kurabashe wa aqimis salata li dhikri ad namaz kurun timan ilaha dhikr kurmattaka namaz qaim kurabashe eme namazen alqodmen mi kolan hunne erugas mi kiyeni dhikr teke Allahu matiweru kurma Allahu ge hustahiruntakam i'tirafuma Allahu engevi tive algoram bikurani ruku kurme sujud kurme adi mi kantateki Allahu ge matiwere kurma algoram kura kantatta ehma lobita khonne islam deenuga farad kurabba fawa komme kamevs mi farad kurabba fawani Allahu dhikru kurma Allahu matiwere kurma balamato misalaga algoram hajjak gos tawaf wairuga ka'batullahi geful washagin algoram tawaf kurani ei Allahu engevi tive Allahu matiwer kurmattaka algormen hilatan ukairu bismillah Allahu akbar ekya fami Allahu emme bodi Allah emme matiweregen bani Allahu matiwer kurmattaka Allahu engevi tive ilahu matiwer kurmattaka ehma mi huriha alukamegge gaves mi himinegen bani Allahu zikr kurum Allahu handuma kurum adi mi sharuga mikantata farud kurabba fa waniwes Allah Ta'ala dhikru kurmattaka dan adi menni Allah Ta'ala ge lobe sunne kantata ko Allah Ta'ala ge lobe alhumne libijikam gawan ege natijja ke koba la in sa'alani la u'tiyanna udusi hadis ke menni timan ilahu ge kiben ena khame edijikam gawana ekame koddeba hushime wala in ista'adani la u'idanna timan ilahu ke hadratun rakkateri kamen edijikam gawana e rakkateri kan eneya devaname emelo bitakhunne em algod min islami shariatuga sharu kurfa fa huriha alkame ves farud kurfa fa wani Allah dhikr kurmattaka em vekit qur'anuga Allah hikurwani ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira e iman vejje meista kunne tebame Allah Ta'ala gina vegem wa handuma kurashe Allah Ta'ala gina vegem wa dhikr kurumakun tebame dhikr kurashe wasabbihuhu bukratan wa asila adi hinduna havir ikalange tasbih vidal
tasbih ke yashan ema lobe ta khonne mi aslu Allah taala beenum be wode nugannawa algodu menge zikuru kurumaka algodu menge namadaka algodu menge qurbaniyaka algodu men kura evvis kamaka Allah taala beenum be wode nugannawa ballo Allah ge hadratuka henduna haviru sawis gadiru medukenu men netive huddu men netive warubali men netive ilaha tasbih dannawa zikuru kura malaikatun ebetibbe Allah taala beenum be wode nugannawa algodu menge kibeyakon evvis alqamaka algodu menge maslahadattaka algodu men Allah taala zikru kurambe kit qur'an ga Allah taala wahi kurwane walahu man fis samawati wal ard ilaha shay milku odigam bani uda bima edemedugawa ijissa itanugawa takeji Allah shay milku odiganawani waman indahu la yastakbiruna an ibadati ilahu hadratugawa malaikatun bodave nugane ilahan alkon kurma wala yastahsirun adi warubayyi bisbekal nuwe sawis gadir huttu men netive medukanu men netive tasbih dannawa zikuru dannawa zikuru kyumga ebekanu tibane jehin inda ayatuga wahi korwane yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun e malaikatun riya duwalu fuhum men netive ikalang hadratat tasbih dannawa te e melo bitakhunne algun minge maslahat miwani algun neki nikamete bay algun neki nikamete bay algun minge hayatuge maqsadeki Allah taala ge russum hodum algun neki evs are bare nembe ilahu devvi araka bare menwi algun minge kibe gani algun min nidair ilahu zikuru kogen ilahu handuma kogen algun min nidani iyafu fatis namaden hela eruga zikure bakuran iyafu algun min muslima ge haya behfone migota lebeda honne nidumuge kurin Allah taala zikuru kure iyafu nidin heluma fu zikuru kure wudu kura erme zikure iyafu wudu kogen fatis namaden hela iyafu en anikka heduna haviruge zikuru takiya mindur namad ege fahun zikuru asur namad ege fahun zikuru maghrib namad isha namad zikuruta em enage hayatuge maqsadeki Allah taala ge russum hodum ena kuranje hagigi kamaki ei duniya fonuvi ekamattaka alukon kurumattaka ena Allah taala ge russum hodumattaka e russum ene libijje kam gawanaba duniya akhiren ene kamyab ve em lebe dakhunne algun men abadu zikr kurane mi faseha kame em bain hadis toga me nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa dumacha faseha mizanuga baru adi Allah rahman wa anta ilahu hadratuga lobeje kam bodegam ba dikhane me gewa subhanallah bihamdi subhanallah alazim ema lobita khone zikuru tagi ei wara fasehe che enmes algod me ikama samal wambi dumacha faseha kandatage lobita khone hiya madduhu arshi ge hiya wahikan not Allah taala ge hiya wahikan nun ehen hiya wahikam nuwadu ilahu ge hiya wahikan defa me hunge tere menane warajulun zakara Allah fi khala'in fafadat ayna ekane hure Allah taala zikru kurumge zawum enage delolun karuna febe miya Allah birweti Allah hadumako zikru kiya ekamuge sawum enage delolun karuna o heregen die miha enen Allah taala edwahum devane arshige hiya wahikan lebe dakhunne ema algur min samalu anjeheni ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith basurtige aseboni isvidene hadith subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ay dumat faseha mizanuga baru rahman wa ilahu ga hadratuga lobotikam bodogam baagam algur men beenwani hewkamuge mizan furalan hewkantattakum furalan mizanuga hewkamuge tilafe barugen dane de kalimege mi enne meslab dakhonne ekan dane en amal kuramiha adi Allah taala ga hadratun ekamuge tawfiq devvu man edi dannawamiya kita me unnatto algur men tere mi kalima engeni enne mes mi kalima beenun nukureveni enne mes algur men tere mi sebawri mi fada kalimata mi fada dhikrutaka samal wa mi be folonga be dibbevi
ebe fulun nabes Allah Taala devvi tawfiq ge sababum ebe fulun ekanta takureveni ehemma itura Allah ge hadratun tawfiq devu man edi du'a kon adi enage ebbes are bare nekkan enage himbecce ganna gennambe hema lobda khonne mifada kalimata ba'warum ade zikur qura me hunna elibe hinhama jehumake haqiqatu gas e bunan nege ihsas kureve haqiqi hinhama jehume Allah Taala kit Qur'an ga wahi kurawani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ebamuhnaki iman be Allah Taala ge zikuru kurmu ge sawum ebamunge hittaka amajehum madu matirikan asaw mi hunne ala bi dhikrillah tatma'innul qulub hittan hamajehene Allah Taala handuma kurumun nun heye hittakan hamajehun annani Allah Taala handuma kurumun lebedapum ena duniyega ulamun daara itake musibat taken eba kurimative ena imtihan kurumattaka enege mudala enege darinna adi ena lobiwa kantattaka efada bawar kantattan eba mahrum kureve ay ena imtihan kurumattaka ehinnames mu'minu miha Allah Taala ene kurevi gadara Allah Taala ge nimmuma ena ruhi Allah an hamdu qur'an kum mihalek gaves Allah an hamdu qur'an efada bayke jazaaki suwar ge lobita khonne e duniya mati ganna na bawro haladda man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekale fanu ge darin kure huriha firihin darin ekale fanu ge hayatu ga awharawi ekale fanu bay darin ibrahim awharawi do ekale fanu lolun karuna horigen dia ekale fanu go hori emme fahu firihin darifulu adi mushrikun no ta kafirun etake wahake dekki kare fana be gotum adi kare fanu ge hayatu ga kare fanu ge dari kambalun ge tereng Fatima radhiyallahu anha ekanun nevi ekare fanu ge hayatu ga ekare fana libi wadagen nevi gina darinta marwegen di ennemes Allah ketteri wadagen nevi ehme lobita khonne algor menne duniyega e jehe musibat ga alman je na abadu ketteri wa haqiqi niumaki ei haqiqi gochiki akhiratuge goati labda khone me nabiyya sallallahu alayhi wasallam awmana takawafane bikum gaes namuna ekefan hadith koran wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra isfidiya faafataka kuriye kurenge faafatan Allah Taala fusawa de fafa be pole ekere gefanaki ennam sekefan hadith koramani timan kare gefan dualako sateka etake faharu Allah Taala ge hadratan istighfaru ko danawame sateka etake faharu harumenna kita faafato koreveni reyaka dualo kita Allah Taala haram korevi kandattagato harumenna aragane veni ehmalo betakhunne algomenna ma bodam istighfar kurma beenum bege miwone algom etake faafatake kureve ehinnames faafa kurona kamako istighfar noko nuettibene lasnu qur'ane abaduge abada ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekere fanuge faafata fusawade faafa huma ekige sateka etake faharu Allah Taala ge hadratuga me istighfar ko medandawani ema algod me ma aula kam bodwegembe Allah ge hadratuga istighfar kuruma em hadise menani walladhi nafsi biyadi timakare fanuge furana ful ilah ge appulga wa ilahu gande wa huwa kurabane law lam tudnibu تمامهم فافة نكراكم غاونا لا ذهب الله تعالى بكم الله تعالى تمامهم جندوافا ولا جاء بقوم يذنبون أدي فافة كرا بيكم جنسفانه فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم دين إمامهم فافة كرا الله كحضرتك فافة سومن أدي دينهم الله إمامهم فافة فسوا دفانه لو بدأخلنا من حديث كي نقطة كي من حديث كي مهم كما كي algon menge tereng kom meheka wes faafa kurevene ekamako e faafa kurum den ena timanne ki waran nubami ke timanne ken evene mivene faafa e kurevije e kiyafa eki ekechkan hewkon tattakun durwe gannane nune ena kuranje kamaki tauba ume insanun na kukurevene ehmenunto ballawa adam alayhi salam hadda wafa Allah Taala uduga laffafa ekade fana furana el mafo malaikatun gennawa sayyidu mafo surage weddu mafo ekale fanataka ekale fanage ari kashin
Havva alayhi salam khalqukun huriha kamademu surugege lekum afau mi mana kuravani surugege wa huriha gastakun farikulum emme gahakum fiyawa enmes ekere fana mes egahum farikulufuni Allah Ta'ala ekam uqubatan gotun dunya fonofi surge nerufi enmes Allah Ta'ala kirut Qur'an ga wahi golwana fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi Allah Ta'ala Adam alayhi salam kalimatake bawalevie den e kalimatak kiyumun Allah Ta'ala ekere fana tauba levie e malgodu memma awla kam bodagemme malakuti alamuga malaikatun ginnawa ihtiram gotun ekere fana sajde sumaffu suwaruge fennu maffu adi shaytana ya ekere fana mi malakuti alamuga hingadiya huriha kamaka fahuga wes efafa kurawni emme gahakun fare nukulu man amar korevvi emme gahakun duru man amar korevvi enemes egahan araga nawde egahun fare kulufuni enemes fafa fussevi emalo bita kunne algonna fafa kurevene algonna ki insani tabiyatuga wa kamengi enemes e fafa ta Allah ge hadratuga fusso mangedi dennewon emme muhim kamaki emi hadis bas fulganani man lazima al istighfar go Allah Ta'ala dhikru koro gina koramiya ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja kumme datin kamakun kunna ne magen Allah Ta'ala ene dakkawane wa min kulli hammin faraja kumme hitama yakun ekalange ena salamak kudevane wa razaqahu min haythu la yahtasib adhi bas nukuraha ko tan Allah Ta'ala ena ya rizqu devane lebata khunne emme bodati faafata ko tenen e faafe ki ei jihadu ke maidanuga muslimunna kafirunna baddaluwa wagutu muslimun ge lashkuru go terega hunna muslimaku birum filandium emme bod faafata ko tenen e faafa bas Allah Ta'ala istighfar ko fikam gawana fusawara kama hadis kade ma nabi sallallahu alaihi wasallam hadis karani astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mihin bunjimiha ena Allah Ta'ala ena maidanu jihadu ke maidanu filandu kam gawina bas ena ke faafa usawade paane ad istighfar to teren emme muhim istighfar ke sayyidul istighfar umma teren waragina bayako istighfar dannan اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مين أسوأ استغفار من حديثك بأنني أنا دوال وقت إكيان هدا أنا يقين وحالوغا إكان يقينكم إن إيمان وحالوغا إكيان هدا مروجكم غوانما أنا سورك ونانه ريغنك وقت إكيان هوري نتحوير وقت إكيان هدا أنا مروجكم غوانما أنا سورك ونانه إمام بخاري حديث ده ema lobita khonne istighfar kurum wara muhim ege muhim ekkamake zikr kuruma mi kantate ke mi namaz ke cherega ves pura kantata namaz nimma falgor me ki ke te me frata me kiyani astaghfirullah namaz nimma fa emme furtamas allah ang istighfar me korani ema lobita khonne mi bab ga hori wa kata wara vestego dua ke algomenne ki Allah Ta'ala ya gina zikr kura gina tauba wa Allah ge hadratuga fa fusum edanna wa baykam galefum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mihan sabo mi darasta minimoni den inshallah alurmen ehin fote e onnana miskit kay ki government social media ge wasilattoga fa kollana ade me miskituga me darusta kuriye kindu mattaka ehi terve devvi horiha be fonna Allah ebe fonnan heu jaza devva ade ebe fonnan awgodo amilla namuga ade jeme salaf ke namuga shukr dannawa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh